pozdrav ljudi moji, danas snimamo video na snijegu sa gospodinom Gabrielom. Jupi! Njega znate sa bazena, ako niste pogledali taj video, sad ga odmah pogledajte. Uglavnom danas ćemo raditi snjegovića. Da. Ljudi, ovo sam ja sad napravio, to je stomak dok je Gabriel radio noge. Šta li je ovo guzica, šta li je to već od Snjegovića? Da, to je najveća kugla šta ćemo od Snjegovića. Sad ćemo onu Davidovu prebaciti na moju. Moram malo ju ovdje oblikovati. Moram ovdje staviti njega. Bacite like i subscribe ako volite snijeg, pišite u komentare ako je kod vas pao snijeg. I da. Što je zima, Gabriel, je li tebi zima? Radimo ovo već ko zna koliko, pol sata. Ko zna kako je kamerman, on je još i bez ovih rukavica. Bacite svi like i subscribe za kamermana. Sad idemo malo izoblikovati. To mi je najgori dio kada imam rukavica, a kuda nemam. Dobro. Ajde. Kako ćemo mi sad to preneti? Sam nemoj da spolomi. Ajmo odgurati do moramo tamo. oblikovati. Prvo je oblikuj. I to će izgubiti dosta težine. I onda ću je uspjeti ići. Ali je teško, bome ima tu 5 kg. Koja je vama, ljudi, najdraža igra na snijegu? Ako je kod vas sad pao snijeg, izađite van, igrajte. Sve ima toliko stvari, ima evo snijeg, grutanje, sanjkanje, sa brda. Anđel najpravi, svašta ima, radite šta god, nemojte sam tu taj moj. Gabriele. Gabriele, nemoj više to raditi, ajmo sad. Mi će težinu sa njega. Sa njega? Ajmo je dogura do sam. Ajmo tu bolje dogura do vamo. Nju! Ovu da. Već je, oblikovo si je već, oblikovo. 10 minuta si ovdje oblikovo. Guraj. Ide u klinac. Ne! Gdje sam? Ajde. Ajde. Možemo mi to? Bome je velika. Ovo je zašto volim snijeg. Ne, tamo. Ajde. Ajde. Šta je tako prljavo? Imate strahu. Dobro, i se dragi. Ovo srce! Ne, hoću srce. Ja ne znam, bi sad trebali ovo staviti. Ljudi. Ovo je suho. A ovo je mokro. Bacite like i subscribe. Ovo je jako težak video. Najteži dosa koji sam snimao, iskreno. Još kamerman bez rukavica. Njemu je teško, ovdje pada pijan je sa ovoga. A ja... Ajde Gabriel, možete to! To! Ajmo! Možete to! Pa ne radiš ono što sam ti rekao. A što radiš konja? Pokušam da izgubi težinu. Ovo samo ga bi ga... A ne mogu. Ne. Vidi, ovdje stane. I onda glavu radimo, onda one oči, čingi vingi, zungi vanga. Mi smo gotovi. Ajde, brzi!
Možeš ti to! Gordane! Ajde! Ajde! Meće glavu! Evo ga! Ajmo! Sad ovo. Umro sam. Sunce ti poljubilo. Ajde, sad Davide, ovo. pomozi staviti ove rukavice. Ja? Mislim da se malo se vrati. Malo si od snijega. I rukavice. Malo. Da par malo. Malo više. Sve je to priroda. Oblikuj. Ovdje mi se Treba sad nekako još ovo. nakrivila. Vidi, sad tu treba još snijega dodati. Čekajte, kamerman, čekajte. Vidi Gabriele. A šta radiš ti? Tu dajem snijeg. Vidi ovako tu. Drži. Treba, što mu kažeš? Ovo će biti moje visine. Ja sam 1,60 m skoro. Ja sam 1,47 m. Pa da. Ja. Morat ćemo onda kad tu popunimo malo ovdje, malo da se to vidi da je izražajno, da je tu snjegović. Ne znam ga znam. Aja! Puno se. Što misliš to da... Moramo lijepo obliku. Čekaj, tu još malo snijega. Imam ideju. Šta? Donijet ću brušnu. Šta ću donijeti? Bruš papir. Šta će ti bruš papir? Lakše ću ga obliku. A ne samo ovako. Jo, što je tu teško. Aj ti oblikuj tu gore, ja ću ovo gore. Ja ću ovo dalje. Da se to vidi iz izražaja. Eto snjegović. Evo ovdje treba. Ja. Ja ću ovdje do njega. Šta ću donijeti? Ma ovu do njega malo moram još. Aha. Dosta snijega se napalo. Šta? No, oči ide. Nešto je ponovo jako. Ovo je bio plan baš kad je padao. Ja ću drugo. Dragi. To se nešto nakrivilo, Davide. No dobro je. Ne, to pas. Čekaj, ali ne vidi se da je snjegović. A kako se ne vidi? Ne vidi se A nikako. još tu evo glava, ovdje one ruke, onda žingi-dingi. Ovo je oči. Usta, šta još treba? Nos onaj. To ćemo isto grane, znači ne treba nam mrkva, ajde. Ne treba nam ni češir. Treba. Šta će? Imam ja neki stari omonac. Uzme kamen. Evo, O, dobro je to, Gabriele. Ovo je moj novi prijatelj. Sad mi je on bolji od tebe. Znaš. ovo je posljedan bandan, zato što u ovoliko godina nije palo ovoliko snijega. Inače ovdje A ja idem rijetko kad pada snijeg. A ja ovdje idem u na Hrvatskoj. Thompsona. Ovdje Idem u na Hrvatskoj Thompsona. rijetko kad pada snijeg. Nemoj, ne pada. Dobar je.
Ajmo sa glavu. Glava isto mora biti veća. Pa glava. Pa ne može biti veća od ovoga ili od ovoga tu. Ovdje, još malo i... Jer vidiš da se nakrivio. Ovako stoji. Treba još težine. Treba još težina odvesti na ovu stranu. Evo ovako. Da ne bi pao. Sad više izgleda ko Snjegović. Mene je jako drago što ova gornja kugla je jako bijela. Samo što ovdje dolje malo je žučkasto, ali niko nije zlatan kako se kaže. Bomova je zlatan. Niko nije bijel u ovom slučaju, bi se rekao. I ovo ko tumor da ima. Tumor na glavi, a ne na mozgu. Tumor na glavi, a ne na mozgu. Kako ovo je na tijelu? Dobra, ja ću to, ajde! Dobar si. Nemaš još glavu, dobra. Ja ne znam kako se ja to digao. Tu ima 25 kila najmanje. I ovdje još Znači snijeg je... jedno 40. Šta 40, to ima Broj, 70 kila. Ajde, duzamo ja. Ja imam, ja nemam 70 kila. Teško je. Ovo ne možeš pomaknuti više. Čekaj, moram malo iskopat vamo. Da bi ga mogao još nakriviti prema vamo. Ovi težak. Ajde sa glavu. Ajde glavu. Sad. Pa što si ovo napravio ovdje? Što ja ti se ovdje tu prosiš dalje? Ja ovdje se ovdje gore. Ajde Dora. Evo ljudi najbolje znaju, jel tak ljudi? Ko najbolje zna? Pa ljudi ko? Aha, ljudi, da. Evo pišite vi u komentare ko je to napravio. Ja ne znam ništa. Ja ovdje glavu dobro uradit. Malo veću napravi. Malo manje od ove. A? Malo manje od ove. Pa bit će opet sigurno manje. Evo ovu ćemo brzo iskoristiti. I onda ćemo sad tu rolat. Tamo je malo obuhvat. A ti vidiš kako sam ja? Ajde, ajmo, ko će brzo glavu napraviti? Kamera da smakni. Gotovo. Ajde, ako si gotov, ajde. Ajde. Iako se meni ovo čini ko i ona veliko. A nije, manje je definitivno manje. Sjedi, ne. Dobro, mislim da ti je malo pao snijega. Dobra je ta glava, ta je dobra. Dobra je ta. A nego je na potpuno, ne znam kako. Kameraman, di su oči? Te se mi pusti. Kameraman se smrzi. Dobro, kameramane, to sve drži ovdje. Gdje su ruke? Dobro, ajde naćemo i ruke. Dobro, ćemo ovih drveća uzmemo granje i... To je najmanji dio posla. Naći ruke i staviti. To je ja ne znam mi pričati. To je najmanji posao. To je najlakše. I ajde da sam ajde. Ja samo ovdje. Ajde. Možete to. Gabrielo, nemoj opet da ti padne. Ja, ajde pogledajte njegove rukavice.
Tu je. Sad ću promašiti. Dobro, nije promašio. Evo ga. Sigović ko ti velik Davide. Buma. Mogli bi mi 4. kulu. Ma je guza. Ajmo sad ovo tu popuni da ne padne. Ti to drži, ja ću... Spavaju, ovo ja ću ovo biti. Kameraman snijega mi dovede. Kako će on bez rukave? Ajde, neću teći. Ide klinac. Ma to ovaj roka Megatrone. Megatrone. Da. I to je jedan. Možda neki lovci. A mogu ti neki lovci da je. Pa zane i veće. I klinac. Moram to popuniti. Popuni. Gdje vamo, donesi vidi ovo. Evo ti. Čekaj, da, je vamo. Vidi ovo. Ovo. Gdje god da ja dođem tu. Evo vamo. Sad ćemo biti svi. Da, to i želim. Zašto? Ne znam. Možemo i Simpsona napraviti. Ispričamo se po nju. Da, čekaj. To će biti prava sigma, a? Jo, veće od kamermana. U kamermana je veće, da. Definitivno je veće kamermana. Veće od kamermana. Pa ko kamerman je? Ma, veće. Kameran, stani. Da, veće, definitivno. A isto su, došla ista većina je. Ma ona ima i ovu kapuljaču i ove slušalice, tako da A da, veće je. da, i veći je ovaj. Naš, kako ćemo ga nazvat? Majstor Bob Snježani. Ja. To mi se neće biti. A će on biti muško ili žensko? Ko da je to bitno, Davide? Ajde, Snjegović ko daj Snjegović. oči. Znate ko? Snjegović. Ajde izbrojite, molim vas, koliko je on puta pao u video. A ko to pogodi dobije srce na komentar. Ajde. Ajde. Neće bi dovoljno za usta. Ne, nećemo da opraviti usta, izvolite kamerman. Ovdje bi trebalo još njega. Evo, još jednom je pao. Gdje bi trebalo snijega? Ovdje. Što kod nas neko ubije dok mi radimo? Ne treba. Sad je dobro. Ovdje ćemo napraviti usta. Sad je dobro. I se ovo izgleda. Koda su ga bumbari izgleda. Hajo! Koda su ga bumbari izgleda. Sad vam se ovo vrijedi kao pad, ne znam. A nemoj mu usta stavljati. A kako će bez usta biti? Ne treba mu. A nos? Kamerman, dok on ovo radi, mi idemo tražiti Znam ja bilo. ruke. Ruke. A nemam pojma naći neke ruke. A brani. Evo, mora imat 5 prstiju, ne 3. Ko da je bitno? Nije ptica. Gabriele. Ovdje nema nigdje doslovno granja. A kamerman će mi sad pokazati da ima granja, ali ipak on ovdje bolje zna. Di? Aha! Odavdje otkinem. Aha, evo jedno. Evo ga!